Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you. Nigasngi umantri kacnat sport san youth affair kajala woman leo MLA kajwai Wailad mikishala the one wai ya ka freshest meat ki khanna ka kyang nang ba government college Jowai. Hagan nigasngi kamchi benta ikrapat ki khanna hadin kyalang dapan man ye lai pai ya ka madan ka kyang nang ba government college kamjo ka madan basketball ka college hey amlang chief engineer kacnat sports u mar banyang wa ki saheb na kacnat sports. Wailad miki da pa au yaki saheb wo penbiang ya ka estimate khnang yo ye ukre penmiat yaki ni kitau ya leke khnang yo ye upendep yaki hapoh uwi so much ar pound ruwe ukre le dewa paka dewa miat bha hadeni ni da lai wanu chaga Jowai Polytechnic wo pai ya ka thaw wo chana ya ka madan football wa ka basketball ne bha wa chiru wa ipure puthi em kam le ye leke ki khanna Wailad miki da chong ya kalam mule wagi khanna ka Polytechnic kamjo wagi wasikai kani ka thau pure we da lai pa ule ya ki workshop kani ka thau he ya to wa automobile workshop Wailad miki da ongo wa kani man ko kasin wa nangkong yu wo yu he wa da chem wa bon ki tiar man ki wa drim he wa da em kam ya ki tiar wa man ka kam ka juk wa kan ni we ye ni daw chimkhia bahau ki Hajrong idawa wadang sa bon senem wan wo pun yaki kos ha Polytechnic ne liang o Wailad miki de penchiu wa ka sarkar ya le ka wo bo yaki kos kat kam ki thau he wa IWM Jowai gi chawi kat wa ki wa chawi gi Jowai de wa penram wa o principal da ongo wa kam o penjanai we wo pen he chwa yaki thau sikai ne ba I thau da man I wa khian bha he ya to we kini o Wailad da ongo wa daw chimkhia wo ya kalam wa ka sarkar Jing kelam yung ile aden ko lai inspect ya ketuka workshop ko yoki khamtam jing to kanika automobiles mo te depan senyau ni yang hino hikai bat kam jo le ni yang dikena ke wa kam lai ke por kan ni liu pika teknologi dan ku te dio to existing ki tiar ki train ki to man rim ki te da nga to yang nga le man ko sin ko nung ko yo senyau te da assure ki le wo bodin halor kani wo ya kelam wa ka sarkar Leba kani tengah ngajan untuk isu dukat yang Jowai Polytechnic. Henry politik we awak ki Polytechnic we emang ka state khalia. Dengan ni tu mut ke isu orang man mut ko man ya warok ke state. Dia kan ni le ngasnya komen ni dia yo tip mo made han pia mam lain ni tem yo tip. Terus nya komen dia yo tip dia kan ni le man ko very serious issue ko daura ka ha ka sarkar ko ra wo ya kelam kenang wa ki kena ki yong yo ki ka training ko kat kam ka juk ko kat. Tu bonong kong ni ne ba nga haden ka jing lain inspect yo nga por he em estimate committee le de yo online inspect ya bon teliki Polytechnic ko em under construction ku da ter the hai tu por de chem mi to wa ka government hi de perchang ko ubo ki course at least area wise to ki won ko em Jowai tembo de ki Shillong suppose ki won em turat kam te le ki peni nang wa mut yo adjust ki iknang yo lang te Henry sang thu Jowai ni la nim to ka Jowai la gi vi how like expectation to wa me sang to pon bon ki courses nang yo man jeng to ye kena tang sang thu ini tang ni la ngarang ya klam mo ngale personally dang klam yo principal wa kamon la da wan ra chu ki course tang ka ko flag na liang yo to tang kat ni la mut ka existing infrastructure mut ngi ba ko mut we ya ka jing chakri ya kiti ku dem chwale tenaga liang mut ka ni to ngai to ka infrastructure real issue tenung kong snyao chwa stang ye ka new courses kami infrastructure o pia te niti daw jan ka main challenges hi to yong ito first ito infrastructure te ye kan ni le daw ye kalam hi hai won benta to kan ni to ka jing thang jing angut yang sarkar bat kam tam ha ni ka juko kan ni than dei hui to ka ni ka technical ni ka diploma le ni skills to importance pa na do ka central government na do ka state government te definitely ye kan ni le na daw bodin daw ye kalam bo sarkar utho lan la kamon wo ye le ye at new courses rangkat with required infrastructure required manpower